Prije nego što sada krenemo u prvi praktičan primjer, dozvolite da ispunim i drugo obećanje, a to je da vam pokažem kako da preuzmete besplatnu knjigu koju sam pripremio za vas kao podrška ovoj seriji. Opet u internet pretraživaču ukucajte nanoluka.org. Ukoliko vas stranica automatski ne prebaci na srpsku verziju sajta, slobodno kliknite ovdje i već u samom vrhu stranice imate taster koji kaže preuzmite besplatnu knjigu, pa prostim klikom ovdje dobit ćete PDF digitalnu formu knjige koju možete slobodno preuzeti i koristiti ne samo za potrebe predavanja u okviru 3 minute elektronike, nego za bilo šta što vam je interesantno. Dužan sam da napomenem da je knjiga objavljena kao slobodno izdanje, u smislu da sam je lično napisao i lično postavio na sajt nanoluka.org, tako da ne postoji nikakva odgovornost u vezi sa korištenjem knjige. Knjigu naravno možete mijenjati i dopunjavati, ali također ako želite da preporučite nešto u vezi sa samom knjigom, možete da popunite ovu formu, ali također i da pišete na Twitter, Instagram ili u komentarima YouTube videa. Do njih ćete najlakše doći ako prosto kliknete ovdje, pogledajte. Izvinjavam se, to je možda bilo preglasno. Pa da krenemo.